Tukithina mbere uria wendaga giti kia RAIS John Kathangu augite thirikari ya Kenya itukuonania uthio wa nthingima no ntuma minister Maria ingi maumite Central na Rift Valley akiaria augite bomba gutuma mamwe mona marinja ya thirikari na makaga gwitikio na thirikari ya RUTO nkuruki ARIUGA kwina gitumi kuthura maria mena ubatu wa wira onethirwa kwina gucokeria nkatho agwati mbaru magi siasa rita monekio mushiri na nteto nkuruki kuga agakorwa nie Kathangu mbocaga ni qualified kurutira thirikari wera niko mundu gwitwa terutu atonaga nie no anduike qualified no akurete andu kuma villages ciao niguo andu acio makore nio marungamirite igina na mbeca cia bururi that akorwa ni permanent secretary they no ministry ya finance ni wa kwao, akorwa ni security ni wa kwao, akorwa ni ngirigaca ni wa kwao, akorwa ni wa kwao. Kiuria ni atiriri guti mwana wingi wathomire Kenya tiga wa kwao andu makonanitie na mbeca akaveca na andu wa kwao. Andu onthe aria mavititie mathitangitwe manyithitwe ni police engi tondu ni ya kwao akamarekia. Na kiuria ni atiriri mweye avoravorerwe ndarama nange minu tiganu aruto ureka guo uguno aguo turauga ndagatucokie kuria twaumire tafadhali kwi moi tondu nitukuthira mwivoko thiini wa Kenya thiini wa wathani wake tene muno. Opposition yekuga undu fulani marauga undu cio tondu nimetikitie nayo thirikari ikuga undu fulani mararia undu cio tondu nimetikitie no gutigwo undu cio wagirirwe kurete mbara kana gutuika tuteregucana tondu andu onthe matingigucana mawitikio mao ni mwanya na tofauti na kwoguo riria andu acio makwaria mai thirikari riria andu acio makwaria thiini wa opposition maririkane vaina nthi itagirirwe gwitikirirwe netagirwe kunengerwa maundu mangituma marua